nokusho nokusho ukuthi hayi kokuthi ngisponsorisha ibhola ngokuthi ngibekhona bekunako mangida sponsorisha ibhola ngicala enyangeni yokuqala eminyakeni kaJanuwari kubeka imali leyo ngiyibekela ukuthi kancane kancane ngifuna makufika December ibe ihlangene ngizokhona ukuthi ngikhiphe idlalisa ibhola sizathu lesingenda ngendlela lokho nginesikhathi leside ngisebholeni eninginesikhathi leside ngibona lokuhle ebholeni lokwendekako nokubona nje abantu abaningi isikhathi esiningi ibhola bayisebenzisa enzaweni le wrong utawubona masokusonzele labafuna ukukhethwa baya kuphi emaparliament uve sebathembisana abantu ukuthi ningabhadali ku-register stand registera so kubekwa nema-knockout ibhubhubhu nalaba leader lebhola sewumva umuntu angasakhuluma ilanguage yebhola sekudlaliswa noma kanjani ibhola kodwa uyabona nje ukuthi akusekho elayinini lokudlalisa ibhola lo nginelethemba lokho kube sisadlalisa ibhola ngeke sikubone nakule sikubone kule knockout lesisuka kuyo ya December bo-0 bayite netigila baphethe tikhali bete groundini bafika balwe benda yonke into lebheke eceleni kodwa neke umthetho webhola ngithi ibhola isilungu once wamosha ebholeni unendlela lo discipline ngayo ngesibhola ngeke udiscipline ngalenye indlela so ngiyethemba ukuthi bantwana batema baphula lo mthetho bakhutwa ngiyathemba ukuthi ku next game letabidlalwa angeke sibe nalama challenge ukuthi bantu bayophatha tigila enotibute sibozile ukuzala badlalisa ibhola naye udlalile ibhola mabalayisha letiqwayi basuka nato levusweni uthi tiyapi kwayena 0 letiqwayi uthi bathi izaphi labantwana letiqwayi ngoba phela kumele khute njengomlomzala so nginelethemba lokho kube nyalo ukhutile umlomzala ufuna lo mbhobho ubhekiswe khona pha kuye 0 babone abantu ukuthi ukhutiwe 0 umphathi weteam ukuthi hayibo ongakuhambi kahle le knockout lena kufuna nalomunye lofuna kuyidlalisa ayidlalise kube nebuhle kuye phambili akukho lokwendlula ukuthi sibe nethando lebhola ibhola isisite bantwaneni ke bantwana bakhona kuyoganga bantwana bakhona kuhamba kwenda yini nabomake labathengisako babhaka amabhanisi bathenga bobanana baquphise bazothengisa naloko ukuthi sibuthana ndzawonye sibe bantu labathandzanako enisinciphisa nayo yonke indlela yemicabango kubantu sinelethemba kokube mayisaqhubeka isadlala itawuqhubeka ngendlela lesijwayele ngayo sidlalise ngayo ize iyophelela ngendlela lefanele ngayo akukho lesicabanga ukuthi kutawuba seceleni indlela yokuhlomelisa kufanele ukuthi umthetho singawuphuli uma ngabe umthetho uthi sihlomelisa ngokuthi imali uyilanze ebhange kutawendiwa njalo uma ngabe umthetho ukuthi kuhlonyeliswa ngendlela lethi asinawenda yethu kuze sibalekele lamagama okutholakala ukuthi hey kunetinto la ngaphandle ngoba uyevala bayemvese bakhuluma ukuthi hayi bathengisa ini laba bekunene bafuna kwenta ini bawasha ini sifuna lokho sikubonakala ukuthi no iphuma ku-account yemuntu lekhona lesebenzako iya kubantu kuze kutohloba kube kuhle kubokhanye nakubantu lokungaba ngiloko lebengingakusho nokubonga nje ukuthi asisuka khona sidlale kahle kuze kwafuke ekugcineni ngiyathemba ukuthi nanyalo sitawuqhubeka kahle sidlalise kahle size sifike ekugcineni singakhohlwa ukuthi konke lesikwendako eveni lakithi sikwendele emakhosi aseswatini ekhaya kokuthi nawo asibone kokube sineluthando nebhola kuze kusasa makahleli abe nemicabango lothiste engabe labantwana ngoba kusukela bayadlala yini lesingabapha kona
Lokho lebasiphe kona abantu abadala siyawubonga sigangathe ngoba vele sifisile kuba sithuthuke silimbisinti phambili. Kungaba ngiloko imali engilanipha le ngihlala ngenipha yona kulandzela isizini yesithathu le imali engihlala ngenipha yona ayikachinji ngileleni yatiko lengi 20,000 kungaba